namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Namuntlha still I continue man vumundzuku lebyi nga kona of course against Dr. Joe Shirimani byi ri karhi byi suka ka murangaphandle man bena the president so tolo kunene kwala hi fike hi vona murangaphandle yi kha yi kombisa Dr. Joe Shirimani Pastor Mboro kwala mi nga swi vonile and stuff like that. So we have another update yi kandziyela kwalawa so eka sungulo of course ra the 25th of March Dr. Joe Shirimani of course ifike yi tsala this post leyi nga fika yi kombisa ku ni cancer engagement ya yesterday. Let's continue discussion. I noticed a sudden decline on our gigs, Joe, and all at the same time from 2024 and yet in 2025. Immediately I started meditation video. Dr. Joe, why to be specific? 2024 and 2025 because la he kona la nga vona some very same as a team nyana ka 2024 and 2025. Yes, mve me hamba mara swi hlamara sinyana swa inga tsaswa Dr. Joe Shirimani, but it's not the problem. Let's go. You go number 1. I had a big song where I featured. I was featured on Metro Beats, Yarla Gaza. Okay. Number 2, released a good album in December, and I keep getting calls of congratulations for the album. Number 3, on stage, people scream their lungs out when we perform. Okay. What could be a reason for this sudden change? If any, milava hi endla yini hi swona. Let's talk my fans only. This of course Dr. Joe of course kwalano of course hi nga fika hi vona yi kha yi kombisa hi swona kwalano na mhaka leyiwa, but before vele khi ya ka the comments hi vona ku vanhu ve ri yini hi ta hi kha hi swi landzelisa hi vona lana of course na ideally ni vona ku still ya continue of course ya hi nga ta hi kha hi rita to Mayengani and stuff like that. So endzhaku ka the post Dr. Joe Shirimani yi nga hi endla laha murangaphandle a mi swi tiva ku yi tini murangaphandle laha yi ta gega laha hi boss leyi nga fika yi tsala laha vhevhe ka Master Thiaso hi toloveni ra murangaphandle yi tivela matsalelo ya swilo laha yi fike yi kombisa timhaka ta ku ni kombela mi buka Dr. Sithole, Abel Chauke, MG Ntlemo, Penny Phesi Mfana, Mahovorolo na Tsinya va nga seni Mpumba. So Rangaphandle of course was basically trying in other words you see Dr. Joe Shirimani posted Dr. Joe fika mi twisa ku laha in other words Rangaphandle yi lava ku tsala ku Dr. Joe Shirimani in overall leswi mi fika mi swi twisa lava ngo yi va tsala just kwalano ku yi tirhisa an iron yi vula hi Dr. Joe Shirimani ku a va yi book kunene because hi nga ku pumbiweni because na matsalelo ya Dr. Joe laha hi ta vona na ti-post tin'wana ni nga ti vona yina laha swi kombi na ku na yina yi nga va somehow yi kha yi pumba murangaphandle because 2024 and 2025 hi kona lava nga velana as a team. So swa ni hlamarisa yina ku why to be specific yi vele yi kombisa na ka 2024 and 2025 loko ni kha ni swi landzelerisa laha na mhaka leyo so leswi of course swi nga fika swo i vula Dr. Joe Shirimani Mayengani kwalaho lava n'wi fonaka kwalaho ngoha u va tsala a ni kahle fike hi tuphela loko hi nareta xilo hi fike hi twisa context. You must understand the context. La un'wana hi za hi vona va ri ku complain wo phenphena va le ku complain ku yes we understand ku Mayengani phenpheni vanhu lava nga ku holoveni sweswi but a nga bohi yona phenpheni kwala aku before Dr. Joe Shirimani ku yi nga complainini sweswiwa. La un'wana lava hi za hi va vona va complain lava n'wana fike hi landzelisa mhaka hi ndlela yaleyo and stuff like that. A hi tlheleni ka Dr. Joe. So ku ve na virus comments mara ni be screenshot ku hi ku na swi to comments nkarhi wun'we ta nyamalala no lava swa hlupha hi ta ya ka ti-screenshots. So ku fika ku va na this accusation leyi nga ni hlamusela ku why like na Dr. Joe Shirimani fike yi commenta ka yona like because hi fike hi vona fika kombisa la Pilado timhaka ta ku the same way Benny did Mr. Post is the same way he's doing to you and J. John.
obvious xi byele ti-event organizers ku ri a ni lavi ku performa na Joe, go make a research mkhulu, you find what I'm talking about. So ku ri n'wana event organizer yin'we yi ta phofula ku fana na un'wana wa ka Mageva loko a phofula hi issue ya Mr Post. And to be honest, maybe a hot album loko a performa ku yini Mr a performa a ku yini Pilato ni n'wi kotaka ti-chance mara Gagash a nga zanga a khiwa phela Gagash loko yi n'wi languta a nga zanga munhu a nga phanda yi n'wi fostela yena hi yexe a nga teka decision a tlha kombisa ku hi yena hi vona Mahingana na crowd ku tlula Benny Mahingana ni tuko ngoyi a yi vulavula hi yini laha. And to be honest, maybe album maybe a hot album mkhulu mara tigigi to pfumariwa. Wake up mkhulu xikepe xa mbombomela leswi of course va nga fatsela swona kona. So Dr Joe Shirimangwana xo yi kombisa ku noted hi loko endleni ka vulavisisi na yona hi phela comment leyi nxo ku Mahingana fika a sendeliwa yo comment leyi sa tsale that post a gega a na ha mi vuyisela ni ta mi komba ku swa connecta swilo leswi as Master Tina swi twisa ku why mi rhanga phanda yi tsale that post swi connecta na this comment laha and a swi make sense swilo sweswo swi make sense swilo sweswo because hi nga nghena kwala ka account ya yona Dr Joe for some reason yo ka yi nga ri ku bukwini ti-reasons veve ti nga hlayeni mara kwala maswola hi le Macece Resort hi le ka sponsor xa Mahingana straight la kwala yi koho Dr Joe yi koho Dr Joe na Benny Mahingana i koho hi nga hi swi verify vele. Okay gugegeliyo mara na swi tsundzuka a ni hi vonini kwala yi ngo va yo seleteleka murangaphansi hi munhu wo tshama ri ku posta ka swo talo hi nga yi seletekini I know ni zama ku cheka la ni vona ku a yi vonaki na yi ko ya vonaka Macece liya moyo hi le henhla ni zama ku cheka post yi ta yi ri kosa moyo kwala hansi la yi nga va yo va ndzeni but quickly hi ta hi khe hi kuma kwala hi leyi mayo hi leyi i ve le ndhawu yini i nge mi rhanga phanda yi vhele yi pfala loko Dr Joe Shirimani a va laveki so a hi swona sweswo Benny Mahingana ku ri ku yi pfaleni Dr Joe and Mahingana hi munhu wo ya hala na hala loko munhu a kha a vula straight wa vula straight ku munhu wo karhi ni buku na yena the same way a nga vula ka yena ka Mr Post leswi ku va mavunwa ku rhwala ntiyiso ku huma vunwa ni kha ni cheka na yo account ya Dr Joe Shirimani ku hi tigigi leti yi nga na ka tona vhini hi khe hi languta ka period yaliya a va bukiwa na Benny Mahingana loko tigigi ti ri kona swi pfumerini leswaku na hi budget ya event yaleyo mani vona va kha va bukiwa swin'we let me quickly check leyi yin'wana ti hlayeni hinkwaro leti va New Year's video a va ri swin'we vo Dojuta kwalano loko ze loko ku ri swi kotekeni ku yi bukiwa kwala ya bukiwa yalo vo December leswi va ri swin'we kwala Dojuta River hi leyin'wana vo Diamond Walk a va ri swin'we. It has nothing to do with Benny Mahingana ku hi side ra Dr Joe. That's what I'm basically trying to say. It has nothing to do with him. A heteni ka le hi le Macece again Macece Resort event leyiwa leyi a yi control ngo Mahingana a ta yi control because leyi a yi endliwa straight hi Mutsenga na yo so it's a lie. And I also have to say I'm disappointed with Dr Joe Shirimani ku va yi kha yi kombisa ku yi ta tlhela vulavisisi under this comment swi endla as if he supported this idea and obviously va yi kha yi support yona because la ku ya hi mongo la ku kombisa ku Mahingana yena nga ku yi pfala and swi wrong because loko Mahingana swo kwata swi onhakeni Dr Joe hi leswi ni nga ta swi loko Mahingana swo kwata swi nga vheta swi onhaka loko swi vula straight ku mi nga ha bukiwi na xona mi nga luza tigigi to hlaya because for now mi koti ku va mi kuma mali ya Macece under sponsor xa Mahingana i ngeno hi mi nga yi kumani swi ri in other words so you have to be careful Dr Joe. Be careful. A na le comment yi supportini sweswi ndani kha ni hlaya tingi yi nga ti support because ti hlaya ti comment ya hi fika hi vona cancer ni kona ni fika yi kombisa timhaka ta ku my opinion I think the target market is not met. Sometimes mhaka ya ku humesa tinsimu once a year most of the gigs people don't attend because they know what you're gonna perform. Sometimes true what single ta laveka before the actual album on December. I'm your fan. Big fan since my childhood. A ri peli ni nga yingiselanga tinsimu ta n'wina a ni ta ku n'wina na mi pfa mi hi tsundzuxa ku ri ma ha ri kona game by releasing at least single nyana ya matimba and get someone who is always active on Facebook to manage your Facebook account because at your age it's highly impossible to be always online and I guess it's because you have other commitments.
Another thing, ku na vanhu vo fana na vo they are very good in organizing gigs, endlani vuxaka bya kahle na vona, you will see greater results. Kona yi fika yi kombisa ku noted hence ni comment leyi ni yi hlayeni hi liya ma yi fika yi kombisa timhaka ta noted, mara ku na van'wana very perfect i hlamuriwini na yena i fika byela timhaka ta ku mkhulu ya n'wina yi karhele loko munhu a za a ya yimbelela tinsimu onge o va ri 2000 a ri nga hembi matsolo ku ri ku navela no nyikiwa is too different. Dr. Jason, of course, kwala fika kombisa caption says, my fans, please read carefully. Shawlo dimenshe leswi ku I repeat it, mkhulu mkarhele loko ku ri ximbalo loko a ku ri ximbalo a ndzi tivi ku ri a ndzi ta ku yini xa dela dimen mikarhele mkhulu munhu wo yimbelela xilo xin'we 4 minutes i swi wrong perfect no i nga lwisi mkhulu swi wrong. Nkhululeko kwala fika kombisa ku we all know the problem behind gigs, na leyi supported the same idea leyi already nga yi kaneta hi ti-facts phela le ka master 2 kaneta swilo very many to zondelwa ntiso kaneta hi ti-facts. If I kombisa ku an artist who wants to decide whom to share a stage with is the reason behind all this. Leswi of course nga kombisa swo kwala laha a yi nga supportanga la mara yo fika yi hlamula wun'wana yi hlamule makwara o yi hlamula GBO Ndleko la nga kombisa ku lolo xi mi khome hi Machokodzo Bennett. Dr. Jason i kombisa timhaka ta ku are you my fan. Then ku fika ku va na yin'wana comment from Papa Onako hi nga kombisa ku I think the problem might be event organizers and to check that at the moment we have 2K generation that are releasing hits and not that ya ri la Gaza a hi ya n'wini ya ta vona. So mi nga endla a group with people who have similar problems may endla a list and then each artist will seek for a sponsor andla gig and then n'wina van'wana mi ya performa for free. Ku la ku ya mhaka ya xitokofela xa vukhulu b lavo Mr Boss a hlaya ta minkarhi leya khulu b ti ku xitokofela xi hele ku xitokofela mara loko swi swi fela swi leswiya swa exist swa xitokofela mi kha mi cinca ku ya hi list mi kha mi ndla ka tindhawu to hambanahambana maybe swi nga pfuna. Okay. That's of course. If so, what's your solution? I hlamuserile solution kumbe fika mi kuma ti-sponsor na ku yi nga swi vonangi kahle Dr. Jola. Yin'wana ya ti-comments from Ndhavuko kwala fika kombisa ku there is no sudden change khehla. You have studios, you have kids who are talented to take advantage of the situation. Release singles, it does not mean that if you release an album last year does it. Make more music, people must know that there is Joe, not hit December 10. Music has changed. If you want to stay relevant, go with the flow and don't stop making your music. Marivalako, social media is a big tool to market your music and the brand. Keep on making music. That's what you do for okay. That's what you do for loving, not only December. So I'm sure you release throughout the year and stuff like that. Doctor, you could note that. The industry is captured by a certain individual and they are enjoying the benefits. It's time you change the way of doing things by not relying on the event organizers to be relevant on your fans. Instead of waiting for the event organizers, it's time you start going to your fans. If you become your own event organizer, surely the fans will support you. Gather all those artists that don't get booked and do your own even without relying on the event organizers. Imagine you create your own event without relying on the same organizers that shout you on weekly basis. There are so many places that would love to host you for the events and stuff like that. So allow you nala mushaku i repeta mhaka switokofela na yo la. A ni tiku why yi nga pasa mhaka switokofela, maybe ku va na issue yo karhi, I don't know. Maybe van'wana va karhala va ku hey na se ha karhala ku performa hali ku ana we fikise ku kuma sponsor xa wena lakini we fika mavenue fika vitwa na ulwa venue na fika kuma mali yo karhi kwala vanhu va ta hi mathikithi. Mara swona it's a good idea but ni twi na ku
swilo swo ku va ku ri group yikulu ka hetela ku holoviwini problem na dilist dilehini imagine maybe mi 20 wa ti-artist ya performa rini mikambi ri 20 mali ya ku yi kuma rini mazekeza kwalayi kombisa ku the best way the best way n'wana bava is to book yourself, create gigs, book halls and other event places. You kombisa ku know that swi lava mali, like it's not easy ku va munhu a fika level hi ngo ti level to makhadzi so na vo i munhu a kota ku endla ti-events ta yena it's very very difficult. Yi fike va yi gadere mali yo tala ngo sure mina loko ri yo sungula Dr. Joshua ma yi sungula yi na budget yikulu vo ma 200,000 yi kota ku buka na ti-artist yi ko yi nga kota ku va yi continue hi profit ya kona loko yi ku ri yi fike yi endla event ya yona mari no buka ndhawu swa durha mos kume charge wo ma 50 hi ngo at least 300,000 hlahla kwalayi kombisa ku hi misa combination ya n'wina na Mr. Post mkhulu sukelani pride and work with the guy, you were doing so well together. Hey Dr. Joshua Shivangwani fike kombisa ku is the one who left us and you know it very well, but I don't think xivangelo ku nga va xexo. I think we need to dig deeper first. Then so kwalayi ku yena Mr. Post wa rambwa na kona ha yena yena na nga rambuki ndzi Oscar Ndlovu kwalayi kombisa ku your time has expired doctor. Yi kombisa ku are you my real fan? Yi kombisa ku I used to okay kwalano very man Matiyele yi kombisa ku ya rila Nqambi ivi ko are you my fan? Mboni kwalayi ku fambelana kule na swa ti-beef kumbe swo gegagegana yi vutisa Dr. Shishima ku hava beef, yi kombisa ku hava beef on my latest album. Yi ko leya xikatawa leya hi tweni Dr. Joe hi tweni laha yi hlamula mbata a heteleli yona le ya ntumele yini hidden comment leyi ku fambani mi ya vona yindlu le xawela lero loko se ya vona yindlu leswi ta famba leswi ya kombisa ku swo ntumele yini hidden comment yi tumela haya swirhongo vana ya yini hidden comment leyi so hi leswi mi nga commenta below. I think ni ta endla maybe a certain day ta endla vlog ku hi sayitela mina ni ta nyika my opinion as to why tigigi ta yona ti ditlela na Dr. Joshua and there's nothing to do with Ben Mayengani. Swi kahle hi swi nota na sweswo hi leswi loko ri amukeza suka mi ta kombela mi teka subscribe Wasambi ni tekela hansi ni nge hlambi shem a no bula ni nge hlambi ni nge hlambi ni gine ri ku hlamba a ni tolweni ni ke mati laha ni ya hlamba laha namuntlha ni nge hlambi na mundzuku ni nge hlambi namundani ni nge hlambi xamba ni nge hlambi loko a nga tshembi ni ta n'wi komba ni nge hlambi mina ni nge hlambi la ta n'wi komba namuntlha n'wansami na laha ni nga ta huma kona nge ku voni u ta ta ku ni khambeke ni nga tivi loko ri ku ta ni hlongorisa kunene u ni tolovele ngopfu a rhuma mina ku hlamba ni ta nga n'wasambu mina ni nge hlambi ni nge hlambi a wu ni heras wa ni tolovela nawe ni nge hlambi game